Джеки Чан Оскарнен mukofotlanacaak. Джеки Чан киносасында белі ярарлыклар үчүн mukofotlanacaak. Бу акта Америка Академиясындагы кинематограф санаты векиллеринин арасында билдирилди. Mukofotlар тантаналы шекилде Лос-Анджелесте ноябрнын 12-синде тагдим этилежек. Джеки Чан белли актер оларак 100ден зияде фильмлеринен караманыдыр. Эксериятли ижра эткен роллери Джеки Чан керчектен де дөгүш устасы оларак таздыклап келмекте. Bundan дагары инсанларны күлдүрүттү билежек аракетлерини де буюк усталыкнен бежери. Онун керчек ады Чан Конг Санг, лакин киносасында Джеки Чан тахалюсы эле беле олган ve дүйнө боюнча рагбетлигини казанган. Нюша ve Дима Билан новелланы чыгардылар. Нюша Ерджи актриса бестекар оларак беле. О Нюша 9 Омюр адлы ичтимаий лейханы ишлетмеге башлады. Мында 9 хикаялер bir умумий гае ile бирлештирилип келмекте. Ерджинин айтканына көре, бу хикаялернин эсас манасы акыйкаттыр. Буна эр bir адам интила. Нюша да истисна олмады. Роликлернин эр бирисинде мераклы шейлер көрсетиле, инсанларны сызлаган чешит суалерге жеваплар бериле. Атта эр күнү раст келген меселелер акында фикир жүрсүтүле. Ерджи исе дайыма оге аракет этерик яны ишинин башланмасы акында тариф этти. 9 Омюр бу тек ичтимаий лиха дегил, бу менин мурачатым демектир. Тек яратычылык, тек музыка керчектен де инсанларнын бирлештириле болер. Дима Биланга исе лейхамда иштирак эткени үчүн тешеккүрлер билдирем. Яш ve istidadlı Ерджи Энвер Каримов yani Ромео yani Hitler ile erkesini ayrette kaldırmağa devam etmekte. 21 yaşında olganına bakmadan Enver bir albomunu ve 2 yırını çıkardı. Kayıt etmeliyimiz ki tek 3 yıl evvelsi o türkülerge sözlerini yazmağa başladı. Enver pek istidadlı insan, o daima çalışıp inkişaf etmekte. Yakınlarda onun Men Uçam adlı klipinin takdimnamesi olup geçti. Sabırsız Сызлыкнен келечек йырны беклеймиз.